Pričajući o vašem životu, stigli smo do studentskih dana i do Zadra, a došli smo u selo Ravna da o tome pričamo. Zašto? Upravo s toga što smo nekako doživjeli, barem ja sam doživeo selo Ravnu, ne kao selo Ravno, nego kao Timakum Minus koji se nalazi nedaleko odavde. I ovaj lapidarijum ovdje od 1. do 3. veka me podsjeća na Dalmaciju, na mesto mojih studija. Pretpostavljam da vam je bilo lepo, kažu da su studentski dani u stvari najlepši dani u čovekovom životu. Pa meni jesu zato što je divan i prostor gde sam studirao, sreo sam mnoge divne ljude, mnoge prijatelje. Ono što ga posebno krasi kao čoveka koji pretenduje da se bavi istraživanjima u ovim oblastima jeste pre svega ta multidisciplinarnost, znači poznavanje svih tih oblasti. U tom smislu on mnogo čita, ima možda jednu od najlepših, ako ne najveću, mada jako veliku biblioteku u gradu. S druge strane, ono što je bitno, on nije samo kabinetski radnik, on je i terenac, dosta ide na teren i to je i osnovni uslov da se svim ovim oblastima bavi. On je jedan od prvih ljudi koji se bavi ozbiljnije tradicionalnom kulturom Vlaha na ovim područjima i ono što je po meni posebno bitno, dosta energije unosi u taj rad, dosta emotivnosti, jer zaista nema tog rada bez emotivne zainteresovanosti za predmet rada, odnosno da kažem bez ljubavi prema svemu tome. Javlja se neka čudna upornost u njemu. Inače u toj struci i nauci kojom se bavimo i kojima ja služim, a on sa zadovoljstvom ulazi u nju, nema mnogo ljudi, nema mnogo stručnjaka. Zbog toga on često biva i usamljen, a usamljen u onome što zaista traži najdublje korene i poseže nekada za ostacima vremena koji su daleko, daleko za nama. Tu ga je teško i pratiti. Druga, recimo, karakteristika kod njega jeste da vrlo hrabro ulazi u razmatranje i tumačenje zaista širokih i dubokih slojeva toga što se nataložilo od davnina. Recimo, njegove knjige koje se tiču osnova, znači etimoloških postavki, osnova toponima Vidinskog Sandžaka, gde uzima sada romanske ili prosto slovenske i neslovenske osnove, su zaista pokreti kojima bismo se mi teško usudili da damo neki primat, kad bismo sami radili. Treća karakteristika njegova jeste ne samo ta hrabrost, nego rekao bih upornost. Postoje neke knjige koje je on napisao izazvane. Recimo knjige koje su polemika, knjige koje su odgovor na neke izazove.